načinske ili poredbene rečenice. Načinske ili poredbene rečenice označavaju način vršenja radnje u glavnoj rečenici i imaju službu priloške odredbe za način. Počinju veznicima za jednakost kao što, kao da, kako, koliko, a za poređenje po nejednakosti nego što, nego da, no što, no da. Ove rečenice odgovaraju na pitanje kako se nešto dešava i kao vremenske imaju svoje nijanse u značenju, odnosno da li se sa radnjom u glavnoj rečenici upoređuju po jednakosti ili se upoređuju po nejednakosti. Upoređivanje po jednakosti imamo u primerima: jedva se kreće, kao da ide bolestan čovek. Na ispitu je prošla kako je i očekivala. Upoređivanje po nejednakosti imamo u primerima: na ispitu je bilo teže no što smo očekivali ili nego što smo očekivali, odnosno više se umorio učeći no da je ceo dan kopao ili nego da je ceo dan kopao.